Nibwega nontoba kuthura kurumira Meru TV gankugwatio geni akiri nteto cheto uria kuri niukambita kathure wa Mburugu akari na tori bakuma mwanika gweta kambi chafu irere wadi ya Mwathi Igembe North ni bachumirite guteta nontoba kuthukanga kwa barabara eu na mathina kabo jaraba gukurukira irio wagibwa stima na kinya kwagia network bakiuga itura riu rini na tongeria indi batwikite bakubatejanĩria riu na ndiro mbare yao nikiri atongeria baba guchumiria na gutigira ni bagukinyithia maendeleo jajande ne itura riu mukiri wa Nkonja ina ripoti ichi. Ni muthuro yo akariba Mwathi 1 kambi chafu mwanika bakuwa boni yakabateanirwe nonto mathina ni nkabonteri na muno bantu akonie barabara ni bakuwa kinya MCA won nwethuranira mutungi atomba kwethira akibalikana na ende kinya biashara cio ni kwamite nonto bokwethira barabara itebui wongochi bobo ikubote to konsinda manto a barabara ichi athugirira tumana kinya babo koleli bokuona nonto ya area mbariene kuma kambi safu kweya mwanka kinisa kwa GSU uma ugakwenda kuolelia barabara iu yina mwera na barabara ni njugire na barabara iu ni mwecimiwa TJ weya dijabu nio ugenda utonya na kwetu nontu ni itu matura ya manene ma na twina bigibigi na ngari wako nture ni bukuona barabara cia MCA mutungi nacio ici atumanire kabisa cia karere umanjo barabara iu na no tucio maji mutungi atitwalela ciana na ni tu ya na nyanjira cia antu bangi njira tu ya njana kwenda na kwedia lakini njira yu atithirikana na atituthirikana tuga kinya njira cietu cie thina muno tweteta kinya bikibiki oriu betariria thina ingi mwanya ira cia waciokaria wacia kinya weru amwe na barabara igi ni bakuwa bo bethirite batei na yaka ati atongoria baba lwela cia thiata njira wereka mweline bakiwa bakinya ng'ombe nikila ni njira ciora nontu te barabara kwetu utestima no te network ira tukiwa no twetumira no network turinga thimu au ni othinera nene twine turi antu bampare te nya thimu onto ekwe itona network no mwanka mbiti na ure na rongo ne kenda ndi miringa kuchanja no mukambiti mutu ati kenda bito mechanja recharge na mbu na powa mbu tote kuona bo tuote barabara ira buru watembete wondie na barabara nyingi muno ira ithoki ndene ya area to ya Mwathi ward nyamba yo kama to ngwetekia ni bati kuolelu Keripotera Meru TV kuma kambi chafu ya Mwathi 1 Igembe North mbeta mukiri Nkonja. Atori bakuma muthungatha bari na gukenera nyuma yabo kwethirwa bakithondekerwa barabara iri twikite Kinyamaro Kiribo na nyingi kureia safari yao kuma Kimongoro bakiaria bugite thirikari iji ni bathitirite ngoki nene bakiuga ni bagwetikiria kumigwata mbaro murithi wa banka twire cio akari na turi banture kumenyekana ya murua na iku ni ndene ya kanuni wondi baumirite na gukena na kugurwa gukwingi bagikungwira kira gitakira kinjanjira kira batona uciku manthe yombirwe kiria kithiritwo gigikuthura barabara injaru kana ira twitaga dosing tulingero twaivi na watu ni murua na kuma barabara na kuruba michobo na balie na babuantai na bandukira kuro barabara zeite murua renge akari baba ni baugite bona ndi bombite gutetheka anene kumanya na barabara iji nontu kanyumene au bararumite thina na kini na munkabaga ikuna nontu bakwithura guti barabara ira kinya murua moro tumikara gwita murua na mauro tukorosha nayo murua kama matawane tandra kana mtu atumirwa tumikwa yakiro lakini dai do bigi kana ngare ya to atulola wa atulola lakini dai no to te boya sai kariyo barabara chonde sirenjero na barabara itana bondorenge na daya to boda kaba kunika no to baba uongozi go kukiura mbugana to apiga rega to twete no ta ntona na to kelele to asia njira nda kurete kaza wena thina mu nao ato amiga mata mutino na ciongo na itana na kwenda thina nene sana mwabi untu bradi detia bobangi baba tinyo kilo atu kinya list no to kinya ko independent to nja ko ndaka umwambia ki muntu aruma eta akagegeta Kimongoro
acoka akoya bikibiki ingi ya kuya murua na ni aturi betu na kwa huku mana uri ingi gucoka muntu etumira mbeca thiringi maneli lakini riu tukuona kuma wetu kuya murua kinya thiringi 20 muntu akaria bikibiki na akomba ukinya ki muturi wawe muntu omurua urotuma barabara ite murua ringi ni samani mwambi urorenjire barabara murua. Nawe MCA wa rutero ruro kumenyeja ciamani kana Josephat Mugambi akiaria kuiboya nonto bwa akari nonto babongo ciana kuona ngui ya yo bara kinyethera mutiri wa kwinjera na kamerio kana bira bionte bieku baetekiria mire kuro na nyamete kuro ni kenda bomba kuona njira nko bacokire nkatho nonto bakwelewa maendeleo nimbi na ingwetekia njira nene rara challenges nyingi muno nonto na muikuraki na ngikurara miraje itha na mete ndu amono unkuiboya nonto babongo kuwata ne bakelewa nonto aranjira ethera yeterete ethire munda yoyo iyuitacia getha nintu kira gikurimo kwikitacia ethire mete yonto yeye muntu no yeru akora mbi nyingi onto akamatangari number 2 kambu iboya nonto ngwira ethera kirita watiketa wichamani yake MCA Josephat Mugambi akiaria na kariba baiku na rikiritie kumeneria MP wa rutero rwa Kenya John Paul Mwirigi nikiria kuga maendeleo kwaga rutene ruru na nkuruki kurita ngugi na njira ya kwendera wau twagarathe batutira ntu bakanuni babaretu kwenja yatumira zaidi ya milioni 15 ndu twamwira twone murandi ywawe kuyo milioni 5 atemio twone spokwa kirasi kia atwele yao na nyaki witu kuiboya nonto na ya milioni 10 na inya kirasi kirakyo tweta na onde tio nonto na kuni irasi bitandatu biragiro kirasi kimoge akuringa calculator kita la 1.6 ende tutukumya kirasi kiwethire kali ate athrai kai ka ukumawana ayo muntu agena mirandi kiwe gutala 1.6 ende John Paul de muntu ena andonwe abarera twenjere batu tantu bakaunti ye yira machini ko rengi abwethe ngirindingi twenja njere nderone rona na gwe yete kwenja rengi na meta boke chimani ende ndorio yo ninge na kumya myankeke ende amono uwe na arite ngwe murithi wa banki reportera Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Maua Kongina kuni gutwikana bwa kariba maroro ikuma wandi ya kiberechia gicigo mbunge kia Bore nibachuminetie na kuria wa Kibwa Polytechnic ndene itura reu bakiuga sukuru eu igatetheria bonene kire kwa Moritani kire ayuthi baria bagukara itura reu bakiaria kire kiumburano kiaro kwariria muinge ndere kira kirathothetwe kena kwariria mirandi ya weti na mbere akariba baba ugete wa Kibwa Polytechnic ya Maroroi irahirigirie gwakwa ko bugite katetheria na ninge kunyia okunyia ogwitia kwa ngarama ya utoro kire ana na ngarama kinya inge cheki muturire na kinya gutetheria ana baitura reo kugwatira Moritani Jacob okere utoro bwao ni untu kinya abo gwati mbaru ni MCA wa itura reo Jacob Mwirigi akiuga ni mubango joyo gutikira kuba kwethirwa agisukumira muradi jojo kenacho kwamba kwethirwa chokirekerwa mwende olaiboni na riboti ji akariba maroro yu andine ya kiberecha bare na kento kio kenera na bona nyuma ya wetekaniria kire musemane ya kuruta maoni ya muingi ate sukuru ira ire ya kwirikania kwa ya maroro yu vocational training center tana mbere araba kwa ya baguna bona na gitomia cia ribaba inge bateona mbeca cia wiki na kuraya kuthoma kwa ya mandu ya vocational center ya twambiritie na ira mwichimwa wetu atwiraga tu teithia yo vocational center igatutetheria ikira na betu kuria na bagwita bakinya form 1 form 2 bakathoma bakarema igithomo bagera aciari bao bobo abakuigwa tukumba kuthoma na ibakwenda guta cukuru na ndi mwana uria muciari arita kuthangika kaira gwita kumuchuira tikinoko kuraja lakini vocational center aja mwana uria akathoma twerwa tukathithirwe manto jau ja mathongi ingwite kia bajuju betu ana betu bato tukuthatwe na baba juju bagatete konto bo thongi sana nonto tabate twingoi turare mairo nonto bakoja kuthia kinethe ya mwana na ratuma kuraja mono na rarire wa kinethe ifisite eu itokoremera nonto ba manto jabia kuria na tukaremera kinethe nonto bo kombora nyomba ta itu twagwita kombora amona otetheka kinya kukunda da Polytechnic iri kietu na kiakwa ndikuigwe tugwiria mono nonto twina na skuru aja ana ba kinya nguo te muciari ukaja kwira wa ana mwana gatumira nguo tukaya twatumira ana nguo nonto mendero ije to jaretwa Polytechnic tumikenera mono nonto twina ana baba ingi barinja ukweri na ikwaraga
tutena mbeca cia kuba sustain kuba ike skuru kuraja na ndi bare akuaja uju bakarara ganja kulukini baririte mirandi ingi kathomba ya witi na mbere irio ruwe na barabara bakiwa bakabwithirwa mirandi ya batethia bonene kiriukirio uchumi bwa ntura tukalimantu cha roje twamenya rujiro rwambetie oni inda campaign ya gitobu nturoturutira ndari mu campaign o gitobu that time mujumbe ro liku ora weterana wa sentiment rujiro twatulite mita bana thatu lakini ama chini ya thime ikabondi twendekire nthi na murigi rujiro kuma waitiria iguru about 150 meters na ria matini yetero chuya kuringa uje yaringirire iguru itetangie kiringiriro je mukongijo iguru na ndoje tiuma abo ega na ritero ba mwechimiwa etatu chukurikira tuchura matini enjaga ire karinga roje kumande ndoje ro community mantu ya genjera kinya cha kugusa njira cia tu ichi thoki mono cha kamarete na marurui ende tote no gwa mono no ntu mwechimiwa gutwa garanti aga tutithiria kiumia twetete tukethwa twambiritie ngugiu tukureterwa ruji ona inyoro karima akuaja toka kugara karima nginya no mbenga gisukuma mpumete kuraja tukara gwitakirwo kugura into bibingi nawe akiaria MCA wa Kibirichenje kwa Bumuriki auete agaciumia bora kukumbika otiela mirandi ene kwambiriria akiwa ene mirandi ya gitomi kiriukiria ntura ena kinya ntura iria iriganiritie nayo murandi jwa vocational training center ira tuire iri proposed iria antumanture batuire bagareti mbere ande yutwarikia gukurukia ati tu itanambere na kuururiria project yeje nikenda yumba gutethia ntura yeje ya marurui institution yeje twambiria kumiritira ngugi mwaka yo twitite ni ibati kwithwa ina intake ya mbere tukiumba gwiprepare nuntu bwa aratira tukwewa ni antu ba weather ya El Nino barabara cia ntura yeje imwe chithina tukitekanĩria na akariba ntura yeje tuge barabara cionthe tugitagaga niata ikathithwa ugira tugomba kuthithia small interventions kenda tumba kwithirwa igita ria mbura batithwa bena challenge nene kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wa Laiboni bamwe batongeria bamatora kuma imenti na kinya bore nibugite bakagwata mbaru mithikali ntore na kinya kumuthura tangavana wa Meru mwakene jo 2027 arabugite kuri na waki botongeria bobwega aja kaunti ya Meru na nikyo gitumi abakwenda kuthura mithikali ntore nikendo garuruku na wetina mbere bokuoneka Jeff Getumai na ripoti ije na bwatongeria bamatora kuma imenti ni bathithite muchemani muthenya jwa narua na kuga ni bakugwata mbaru mithikari nturi na kinya nkuruki kuga bakamuringira kura ja gavana wa Meru kiri kithurano kinene kijite kia mwaka jwa 2027 eji ni the imenti caucus tutimene narua kuunga mkono our governor Linturi mithikari nturi hasa Imenti Caucus Group twetekaniria unanimously tumunge mukono nikenda tuchiche leadership muno tantu baburi tumura mathina ja ruji nyatu najo no ntima buri ndiguru njumo indiguru kwenda uteithio bunene muno baruji na tumwira na kuigwa na twira tonya murungu amane atonya gitina ki agatutethia baugite batwite twerire nyuma ya tongeria bathuria ja kaunti ya Meru gitina kia gavana kurega buru gukinyaniria mendekithia ja ringi kura gutongeria bura thaiji itugutegera turi ya Meru tukona kwina ingita kwa leadership gap iketo Meru twina challenges nyingi muno na kinya resources ira tukoya from national government na ira to correct internally na aja uju ite tutekuona development kuringana na resources ira iketo mitugwetekia no ntumitheka no ito test temunya to test kiraito to test mama lakini mitheka captain tutera mo test tumenya kethira nombe nkurukira lakini kuringana track record ari CS cabinet secretary for agriculture are MP itukurikana policies ira kuruketie parliament itugwetekia na twina imani
iguru transform Meru County. Ni untu kinya bugwatiri ni atongeria bantu kimbithi ntere iji. Yes, youth itonete mithika ombo tuteria na gatuteria atia na ku engage mono na youth ibo kioneki kia rojo nikio tumba tutore youth ba Meru ntuko ya narwa itungene aja kuma our sub counties itokuga mithika na maono ja youth na maono jare na jiye muhiki ku engage na youth ke sport is one thing. Another thing, mithika nombete kwethera I can engage na youth through kinya wana antubeto ba boda antu bara bingi bale area ne wana youth na wana youth bara ria geta ja tuge example akauma ala thai ageta outside Kenya ageta China gaturetera mantu jaize ja auto spares. Ayuthi betu ngwetikia batithia bage struggle more kwethera bakengen something. Ni araba kirikiria bone nyibo kuregana na baraba kwenda kirima kithira gikika ukanwa. Itone anto bena power so beite gwatura. Batu kamaka itugurite simiti ekung'ana. Obuge aturite mwanka obuge aturite ituyete asimiti gugicokera. Abatu anto ba United Opposition. Twe supporta mithika kana timu ya mithika. Toriuga bwage atura simiti eteo. Simiti eteo. Twakethinga. Machaveri ugire atiri, politics is a game of numbers. If you don't have numbers, we perish. Nontu atogekero gekabune kya bangi. Lakini batute Mount Kenya. Twetana gekabu geto kyojori, no tukaomba kuthikirwe ni bara bangi twete tokara nabo methene. Murampo mbakwira atongeria betu mithika Gachagua Rigiji na bangi bonde ba Meru. Turungame twege kemwe twete kere bargaining agreement as one block. Tugetekeria kugaukanwa nontu twagaukanwa tukagwa. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wakitumam. Muthiajo nteto chentu itana mbere na kurumira nteto mipango ya Meru TV ukambita Kathure wa Mburugu.